Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kara kayo ti istorya na polwan. Unano, dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Nakapaspasnek man ti panang buy-buyam kadag iti ubeng, Domeng. Uwan tatang. Makaisa baka mang buy-buya karakwada. Ubing ka lang agpaisaw. Nakain-inusente da nga agkankanta. Huwain. Kit nakaragragsak da. Tamamati dala unay, ano basaan da ti Biblia kit dumakkel da. Tano sanda agbasa ti Biblia, bumasit da. Wenno sanda dumakkel. Wala ya. Malagip ko di ubingak. Kinankanta mi mat idi dayta. At mamati kami idi, adumakkel kami, nagbasa kami iti Biblia. Na. Apaya kita nakiti pangato pa baba? Kinankan tayo mo't idi day tatatang? Saan? Tawan simbahan iti lugar mi idi asul-sulinak. Di, saan kayo nagbasbasa iti Biblia, iti ubing kayaw? Saan Tawan mo't umay idi nga gisuro iti sasao ti Diyos. Kinkasla, jak, amo ti lang ti Biblia iti ubingak. Ay, iso malagayam. Iso madlagayam nga anya. Asaan kayo adimakkel? Pandik kayo. Hay! Apo aya, tila sasawim. Amaw, mailiwak iti apo ko. No kumamot adda anak yun kini Rosa, may isa kumamot ang makipagkankanta dita. Saan? Uwan nga ta kumatatang. Inyaw awan na dimbagak. Sumrek tayo dita simbahan. Madamdama pa ay mangrugin di serbisyo. Uwan tata. Palagip naman ni Rosa. Anyat ko nam, impalagip man na ni tatang tikawan anak ta. Uy, kunana, may isa kumamot na nagiti anak ta ka nagiti ubing agkangkanta iti playground ti simbaan. Okay. Anya mo tinakunam. Imbaga kasampay anadanon. Saan pa'y anadanon? Wano, talaga nga awanan mauray. Uray siya. Mapupayak matandom. Rosa. Numang namnamak apay laeng, siya kat awanan namnamak pa'y. Tanasuro ka na sa nga pulo at awan ta nga agdandan na. Nung aging gaita, awan pa'y latanak ta.
Lading ito, Rosa. Ngam saan lang si katimang sagsag ka iti dayta. Kang runaan kanyak talalaki ak. Kaya't kumoy, ti maadaan iti anak. Anak, anya nga ron ti mabalin, no saan ta ama ipaayan. Datatang lang ti pampanunutak. Kan kanayon dak asideran no apay asika ti nakiasawaak. Ha? Tano saan ka no kumaasika? Sigurado nga dan apo ko da. Kat saan laeng amay maysa. Amok, may saday ta arason no apay nga aging gaita. Kat saan pa anay ti panangawat da kanyak kas manugang. Di mo la maliklikan mo't nga isidirikin doming dayta. Anyat mabalin ko. Saan ko mo ta maliklikan nang runa no adda makitak amang kibkibin iti apo ko na. Taan niya nga ruti maaramidam ita. No talaga nga wan anak da. Uwin, awan ngagpaisog ng nalading itak. Kapoy ti dayta. Awanon, aklo na mo amatay ta di ta makita. Ti apo ko tano bilang tandan tumad. Ay, anya nga rod ngay. Kasta siguro talaga na. Bakit? Saan nakaaapal dayta? Na, Oras ko maano kaya't damot ti agampon nga raw. sika ah. Ngum siya kakit kayat ko. No hindi ko maaddan 5 atawon dangag dindin na awan pa'y anak da talagampun da didakkel ko may tan. Kuma, Nasurukan na sa nga 10 atawon da nga gasawa. ala, saan na deta ti pakariribukam. Oray kat adumot ti apom kadagiti kakaanakam. Ganun kadagiti anak ta, iti kasar. Kakaisuna ang Domingo. Yinanak man ba? Ay. Mayat matkit di na ito yung na routine ko. Iti kadal daw ti Domingo. Sana mapunas di ti panunot ko ti magbaga ni katuganga kita ibigan. Kanjain kan kanta dagi di ubing. Read your Bible, pray every day, and you grow. Kunada. Sa rin kanta iti iloko, basa ang Biblia, agkararag ka, kat dumakal ka. Agin, injo dagi di ubing agkang kanta. Ta kayat dati dumakal. Tano saan da ka nung agbasa iti Biblia? Saan da dumakal? No di kat bumasit da. Nakayayat nga paisaboy buya na iti inusinting ubing. Anya nga tamat ti aramidan ni katuganga kagusting. Idi isu ti ubing aging ti panagbaruda. Ay, anya nga tamat iti pag-aayat da nga ay-ayang. Idi isu da ti ubing aging ti nagbarito da. Ay, malakip malakit nga ron da iti. Maipo-post iti Facebook nga ay ayam kas kada alikaman idon unahan na apanawan. Ay, makatorturog atalakara. Ay, Gusteng! Ayan, Mon! Gusteng!
Dagiti po po, Ninang. Ay, salbag ka nga, ubeng. Agindag ka, di tabubaon. Ay, binaon ko nga agsak doy taypay. Di pa'y lagayam si Mangpay. Apay? Anya man ti basol de putot ko na ya, bakit? Dayjay, imbaon ko nga agsak daw ngam agindagan ni Jay Bubaon. Ang mga no di naman may buat di asiwan asinakdunan Nagagit launa di putot ko kay. Ay, awan! Kas Jay nalatan di putot mau. Timawid ken ka nga iniin. Ay sos, di mo baliktadin bakit ko. Tano siglat ti pagsasaritaan, kasiglatan ka men kin gusto nga putot ka. Agsao ka manan, Tomas. At agpay sumay. Ay sos, awan mga ti kadakam ta pagsiglatan mi amay. Nagsao? Na, ay, saan kitang? Si kamot lang, di makaibaga bakit. No sa anak ka nasiglahat, ay, naganak kaya itikas kinigusting asiglahat. Sumardeng ka man, Tomas. Ay, umay ka man kita. Ay, lalakayan, di ka man. Ay, uray, ta sigurado ang mabayagan ni Gusting nga mangisang puti na sinakdunan. Ay, gantil ka, lakayan. Umay ka kitin. Parang agati pa ni Gusting. Imbal aldawan, in kakatulungan dyan putot mo. Tapno may sangpot na dyan sinakduna. Eh, kung kunaklaing da dyan mo, ay, nung ay mat ka, di wow! Anyo tiramidin ta dito kabayabasan na pong. Sapay nalabaga ti batok. Apay, mamati ka iti imbaga ni bakat unang. Akamatan ti baka dagiti agbado iti nalabaga. Amang ano kamatan nakasangdoy. Ni, kalakyan pa imot nga raw. Oh, mamat pati ka. Wala. Agsanggir kan di tadakkel abato. Sakan to agilad. Ha? Nakaala kun iti ugot ti bayabas nga agas dayta. Ha? Katno ko na yung agala tayo tinalo mabayabas. Iso nga may tayo diti kabayabasan. Sakton ti agburas iti iyawid mo bayabas. Basta, agsanggir kan dita. Ha? Ay, umahin ti kalakyan na baka. Umay na kong sangdun. Agawid ako na pong. Mapanakong. Taray. Taray, Gusting. Agsubli ka, Gusteng. Umay agasin day tabaka. Saan asumang daw? Intarayan ni Gustay nga putot ko nila kay Pidaing bakit. Agasam, imbaga na kano ang mapandaag bayabas. Idi kwan, ay sabali mo tayo di aramidin jay lakay. Ay katintarayan nan. Ay! Anya kan, Tomas. Talaga kayat mo akasken kan tumatla dya ka kay sunapi man aputot mo. Di ka man kumontra bakit. Maday ti araramidam. Saanan akas kada tayo idi ubing tayo dagiti ubing ita. Bayam asumurot ni Gusteng. Ay di kan kumontra bakit. Makaammo ka. Ay, talaga asyak ti makaammo iti putot ko ngay malakan niya iti kinatarake. Ay, Tomas aya. Si kalaang ti mangibagbaga iti dayta. Na? Ngampadam to ti anak mo nga unano. Manuti tawanan ngam sangsangadangan payla ako na dagiti sutel. Ay, sana mahala iti kinadakilan dahil tabakay. Ay, tibaset, isot makapuling.
Biblia. Nagpati ako di tiruar. Agay ayamak di. Oh, Costello. Ata ka la ditoy? Umay ka. Makiragop ka kadagiti padam nga ubing. Agadal kayo iti Biblia. Agkanta akmat. Wan. Di mat kabisadom jay kanta basa Biblia, dumakkel ka? Ha? Wan ngam. Agpaiswa dumakilak. Wan dumakkel ka, babaan tinasaya at asursuro. Kastagayam. Gustay! Umay ka ditoy! Ha? Ni? Ay banak ni amang ko. Agawid ka minsan. Saan kayo pa yung agawid kuno ti penal pasti mesa? Mapaanak kayo ni amang ko. Sige. Costello! Maminsan ton, maestra. Mapaanak kayo da amang ko. Ang mga nulibasan da. Ala ka, Guste. Ngagawid ka kanon ko naninang mau. Saan? Dituyak pa lang parahan nyo. Ituloy ko nga ipampan iti sirok ti balayo dagiti binalsig ko pag sungrod yo. Ala, saan ka nun? Nadagsan dagitan. Hinto man amang ko ti mangbunagan. Saanan siya ko. Alala. Uri ka lang. Kubura ng pagkadita rin ng put mo binalsig. Naglagan tubay. Makamu ka no matiltil ka kung nanyamang. Ah? Kastamlatan nga urano. Matiltilak ka no. Baron ni Gusting Lakay, ngamkasla saan adi makkel. Maan ano aya? Timbawin nga rod kanyak. Putot ko nga rod. Lakay, Narigat mo't ano tumawid kinipipito akas laduro-dor ti langit iti katayag na. Putot ko pa'y nga raw no kasday. Like father, like son. Kunadan sa iti English. pagaayat mo laboy buyaan. Ay, siyempre. Putot ko nga raw. Sino ko mati tumawidan na ngay? Ken, sino ko mati adda amaragragsakan amang buybuya iti taer ti anak no di ti mismo anaganak. Nangruna takin putot akas kanya. Kastalatan ti panagrasrason mo. Wala. Ay, siyak na ito'y bakit ni Mr. Tumasok Paklab Kayab ka. Wala. Awan mat mga gaagaw di tanagan mo lakay. Tawidan laang ni Gusteng aputot mo. Salpakan. Agtaraw ka na kiti kawitan. Nalipatak mo itong jinsuro ni amang panakaram. Sabay, jas kimot na kiti adakulap. Takas tauni pati lingkitan. Tingan ti Rabi. Bangon to paikit din. Makaturok ka din, Sufing. Ay, pay Ay, agawid ak ngarudan. Di agawid kalatan. Awan matararamidam dito. Huwag ngarud. Sige, babayan. Inton bigat manang. Ungtan na kantuman ni amang mun may kantuman lagtog. Tugaw dito balaymin nga wan araramidam. Siyempre, sayang ti oras. Padaktak ka lang aruda diti trabaho. Mga puyat ka pa iti tao. Aya, sige, agawid ak ngarudan. Salpag ang iwat. Nakakaang tumot lang amin ang tiba pang kaman lang. Hindi ko hindi. Sus, nabtaksan ti subil ko. Salpak. Nakita nak ni Supeng. Babay, Supeng. Gusto kita ang tagdan mo umuluga. Mamangan na yung liktad ni amang. Ha? Enlikit. Ay.
Sana ka makadakter, Supeng. Nabluak saan. Tulungan na. Hanggang kariwawa dita. Ha? Amangan na makaraing da amang. Ay, salbak. Aramid yaman Supeng dito. Aguray ka ditan. Ay. Ate pagsaingan ta silawak ti nailiktad ngagdan. Ay. Uray nak tumulugak. Ha? No kasta. Umay dito ayan ko. Ikarkarok ti agasog inton makaulog. Oh, tumakder ka na. Katigarigatan ti agawi doon. Di mo ko na nga itulod ka pay. Nasakit na talaga. Basol ni amang mo na panat nagak. Inliktad na ngamin tagdan nyo. Ay, nabulunsan ti sakak. Nagtagarin Ah, Saan ka ngamin agayat nga mayagaram kanya? ha? Agawit kan. Ay, nagsalbakin ti kastoy. Ay, tukmam. Di ka pa'y latinukmaan baraok. Ay, tuladan na kaday. Ipakat mo atay insurukin ka nga arim di pataranta. Tukmam, adagos no ka na. Ay, mahit nga tanong tukmaak. Ay, sos. Pakatamon ko naklangarudang gustang. Ay, ayam tayo siglat maun. Ay, amangan no pasubsoban nak ni Sufeng. Ah, Kauyong ni Sufeng. ay, pasubsuban na kakunam. Ay, di pasubsuban, may. Ay, madi amang. Ah, Di pa'y kat, agpada kami to nakabibaw ti subil na. ay, unay kat akinadursok mo ngay no. Paturay mo iti agkabibaw de subil na. Ay, an-anatum abaro. Tay, makipinasubsub tumut kan. Eh, Ay, anya? Ni, ay, sos. Putot ko apada ka nagtair. Di mo sa mauawatan ti magbaga. kasado nga min di amang. Di ko nakapinasubsob kat inungo. Anya? Ay, noong wakadagos ni Sufeng kasyay. Ay, wala. Kalpasan ang maungwam. Ay, panawa mo. Daay. Ah? Iagawid kan adagos. Uray kita. Sumarsano nun ton. Daugokin bakit na nga umay mga yabkin ka. Ibagadan to nga. Asawa jay anak na. Kasta nga tati mapasama ka, mang? Ay, kapoy ka talaga. Ay, tuladin na kadinga, ma'am. Amin, ladi mo may sursuroy dyan anak mo si ka, Tomas. Ay, siyempre, ay, kaya't ko na makaasawa ni gusting ko. Wan, ngam kasanaw no tong paan nga agpaiso ni Sufeng. Ay, nabakit. Talaga akasta. Kita man day kabalyaw. Oh. Na, anya man ang tinakaikamkambitan ti kabalyo ditoy? Ay, kita kung takugtaran nga umuna tay kabayan na kabalyaw day kalakyan, sakbay tilabing-labing da. Oh. Anya? Apay, kabalyo ay nga raw da gusting kan Sufeng. Ay, saan? Ay, yung kayat ko asawain. Nayon na day tanutong pa ni Sufeng. Sana bali ang matumpa ni gusting ka. Basta maasawa na ni Sufeng. Thank you. Tatinulungan na kiti na tinaga kiti. Ay na, Agustin. Iso adida kakat ni amang ko para kanya ta nagbasit ka kano kas kalaubing o naano ka. Anya? Kung na ni amang agpadakkel ka kano pa ya. Ay, awanan na. Kung na niya pong pwede nga sana ko na dumakkel pa'y. Ta natiltilak ka no. Anya? Natiltil ka. Huwag ka no. Nabunga ako makit. Nabuti nga. Ay, Mayat sa may pakat ko tayo. Pataranta ni amang. unano. Ay, ito nga subing. Bastos, ibatanag. Suping, I love you ngamin.
kan inarusip-sip ka na. Pangasim mo ta. I love you ko naman kanya ko na. Sige na. Ipulong ka ganaman ko! Uray tayo kasar ka. Takdirak ati pa nangarakop kan panangkis ko king ka. I love you ka na. I love ha? Nya da yan tagtagainip ko. Makasta, saan damat akayat hindi amanugangan ni tatang? Kasmat la kanyak. Ay, may maglangay, tay manugot ni Rosa hindi amakitaray kampay hindi kanyak. Na may saan may ni tatang. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.